Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. और आयुर्वेद की शक्ति से जिस क्षेत्र ने जीवन को आरोग्य बनाने का समाधान दिया है, वहीं से आज देश भर में अनेक नए ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण हुआ है। ये देश के अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट्स की नई सुविधा के लिए मैं आप सभी को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मडगाव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आणि ESI हॉस्पिटलांनूय ह्या प्लांटाचे उक्तावण जाले. Also congratulate each and every doctor, all the nurses who work so hard, all the staff, the cleaning staff, and everybody who is associated with working during the pandemic. खरोखरच म्हणजे आज खूप बरें दिसता की ज्या जाग्यार म्हणजे मदीं थोडोसो काळ आमकां ऑक्सिजना खातीर दुसऱ्या राज्यांचेर डिपेंड रावचें पडलें. ऑक्सिजनचो टँकर केन्ना येतलो काय, आमची एलएमओ टँक केन्ना भरतली काय, हाजी वाट आमी सातत्यान हांव स्वता मॉनिटर करतालो. आमची हेल्थ मिनिस्टरा सहीत बाकीचे सगळे हेल्थ डिपार्टमेंटाची टीम हेय सगळे मॉनिटर करताले. आमच्या IAS ऑफिसरांची टीम हेय मॉनिटर करताले. महाराष्ट्रात खंय तरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरा कडेन उलय, कर्नाटकांतल्या खंय तरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरा कडेन उलय, सेंट्रल मिनिस्टरा कडेन उलय आनी टँकर आमचो केन्ना पावतलो हाजी वाट पळयताले. पण आज म्हाका सांगपाक खूप खोस भोगता. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांच्या सहकार्यात आमी राज्यात जवळपास 6 PM केअरच्या फंडाच्या अंतर्गत PAC प्लांट हे स्वता एस्टॅब्लिश केले आणि त्याची सुरुवातूय केली. ताचे खूप खूप हांव पंतप्रधानांचे खूप खूप अभिनंदन करता. आज गोंय हे ऑक्सिजनच्या बाबतीत पुराय स्वयंपूर्ण जाला हे म्हणपाक काय हरकत ना. तशेंच म्हापशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनूय आमदार जोशुआ डिसूजान ह्या प्लांटाचे उक्तावण केले. This entire system has been installed by GSIDC, donated by the Tata Group under the Honorable PM Cares Fund. This is a very natural system where the entire system pulls oxygen from the atmosphere. तशें ते compress करून it stores it in cylinders and provides it to the hospital. प्लांटाची घेऊन चड गरज आसली. Actually we are happy that in the state of Goa, a few plants under PMK has been given to state of Goa. We know when the first wave came and when there was a sudden rise in this, we went through a lot of turmoil. But we couldn't help it all because it happened all of a sudden. And गोंय न्हू आमच्या देशभर आनी जगभर हे सगळो एक उत्सव हे कशें जालें, एक दरम्यान एक सायक्लोन कशें एक आमचें तशें जाल्लें आसा आनी खूब लोक त्रास जाले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.